Султаным. Erkek mi? Erkeksin be. Men daha sol жаққа баруым келіп кетет. Жоштон жоон, что ли? Слишком жоон. Байсың бе? Милиция. Акырды. Бас. Ей! Подряд рисовать. Ой. Машина кыз экен. Анын деген 2 баласы бар. Жакшынакай болгон аял бар. Seni galboy деп қойғым. Эркекчилик. Жардамды Кудайдан сурайбыз. Все женщины сзади пробка. Андай болсо сол жагыңда карап койчу. Ой! Болды, бүтті саға, талақ. Шариатта жок тандай. Синданху. Менту олтурсак таза кыргыз калбай калат. Бүгін біздікіне келбейсің бе? Чоғу жыңлауыз. Зато халал да. Аял біле тұр. Келбейт демедің біле? Қайдан білей? Опа! Ақылың болса, бір ел аял менен жашайды. Силер düşü, кийинкиңер кире бергиле. Еркектер, бетіңерде эле жок, Сен де ажыраштың. Мен де ажыраштым. Келген мейманға той таштайбыз жар. He! Болушунча аянбай бой таштайбыз ey жар. Бой таштайбыз ey жар.